Inggih riwawune kadiasa punika inggihan baos itu sang meraga pandita bih dewa ratu agung makesami mabriyok para sisyan itu nyaku pantangan kalih matur aris mantuk ring ide sang meraga pandita inggih aratu sang mepragayan pandita luwih palungguh iratu yen kemana antuk didiang raris didiang wantah madungilan sareng sami gumanti mantuk ringangan palungguh iratu ngiring paman hargena sane atur uniayang titiang punika sampun nunggil nenten boyo dios gumanti titiang misadyo jagi pacangan ngiringang palungguh iratu ring dice menawi de palungguh iratu jagi pacang makna yade malinggi gumanti titiang sadyo ngiring palungguh iratu hidup pada ngiring rasi nyadiastun ki pancebayo raris nipinin sekian tidiang gumanti misadyo wit sangkanin satya bakti majeng ringangan palungguh iratu sapunika adur sisya inggih mungkin atur para sisyanita sang meraga pandita wantah kadiasa punika sampun nyihnayang ingyan para sisyane gumanti sobati majeng ring ide sang meraga pandita saking dua anak kang ati yen kemana raris antuk ide samaraga pandita yen kadiasa punika inggihan atur para sisyane wit saking tuas mung tekeng wit sangkaning tuas inggihan atur para sisyane kadiasa punika subakti para sisyane